Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 9 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momen menegangkan saat sekelompok pejuang Rusia dikepung oleh pasukan Ukraina. Tepatnya di wilayah Kursk, pasukan Moskow terjebak oleh pasukan Ukraina. Berkat ketekunan, keberanian, dan profesionalisme, mereka mampu melawan musuh dan keluar dari area pengepungan. Ini adalah salah satu dari sekian banyak pertempuran yang menunjukkan beratnya operasi militer. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Да, целый. У меня. Обратно едет. Тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Меня называют. Не стой. Пидор гнойный, нахуй. Бля, сука, еще магазинов хуй, вот хотел пояс одеть, нахуй. 4 магаза всего, ебаный насос, нахуй. Тормознул, слышь. Высаживает. Высаживает? Видно? Ну сейчас они пизды получат, нахуй. Все, приготовься. Подсядь на тот край.